Yes, mureke twigarukiye mu myidagaduro aho hamaze kuba ibintu bikomeye cyane. Umuhanzi Diamond Platnumz amaze kuba yakorera ibintu bya mfurambi umuhanzi wacu Bruce Melody, aho ibyumweru bimaze kuba bibiri hafi bitatu uyu musore atarapostinga indirimbo Pum Pum bakoranye kuri IG, atarigeze akora challenge nimwe ngo ayishyire kuri TikTok cyangwa kuri Instagram. Ibi nanone nkabihuza n'ibintu biri kuba hagati ya Bruce Melody na The Ben, aho bari barasezeranye gukorana ibitaramo bizenguruka igihugu, ubwo Bruce Melody yemeraga ko bakorana igitaramo cyabaye ku itariki ya mbere z'uku kwezi 2026. Ibi bintu rero impamvu mvuga ko ari ubugome, ari ubuhemu bubi cyane ndetse ari n'ubwicanyi, Bruce Melody yakorewe akagambane na timu ya The Ben ndetse na Diamond Platnumz arabyumva. Ibaze ko ubu guhera bakorana indirimbo Diamond Platnumz adaflowinga Bruce Melody kuri IG, kandi Bruce Melody ugasanga aramuflowinga. Ibi ni ibintu byababaje abantu batari bakeya, kugira ngo amashusho mugenda muyabona akwirakwira y'ukuntu indirimbo yakozwe n'uburyo yari ivunanye. Indirimbo yatwaye miliyoni 140 z'amafaranga y'u Rwanda, ikaba ari nayo ndirimbo ya mbere muri East Africa ihenze cyane, bitewe n'ukuntu indirimbo yabashije kuba yazamuka cyangwa se indirimbo yacuruzwa. Sasa rero biraza kugenda gute? Bruce Melody kabonye akagambane ndetse n'abafana ba Bruce Melody bamaze kubona akagambane kari hagati ya Diamond Platnumz ndetse na The Ben. Abo bombi bari kugerageza uko bashoboye ngo baze babashe kugusha Bruce Melody, kuko The Ben wiwe yarangije guseba. The Ben rero bikavugwa yuko ashobora kuba yaragiye muri Tanzania ubwo yakoranaga indirimbo na Mbosso, akaba agiye no gukorana indirimbo na Zuchu, umugore wa Diamond Platnumz. Ibi bintu rero bikaba byateye ikibazo gikomeye kuri internet, izi mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bari kugenda bikoma umuhanzi Diamond Platnumz bitewe nuko indirimbo yujuje miliyoni 4,200,000 nta gikorwa kiwe cya promotion twari bwabone kuri iyi ndirimbo yiwe. Ibi bintu rero bikaba biri buze gutera ikibazo gikomeye hagati y'abahanzi bo mu Rwanda ndetse nabo muri Tanzania. Hakongera akagaragara rero n'ikindi kintu twese kitarimo kiradushimisha, ikijyanye n'ubumwe bwa The Ben ndetse na Bruce Melody. Ibi ni ibintu rero byababaje abantu benshi, aho nanone The Ben yongeye gushengura Bruce Melody amujomba inkota ku mutima, aho Bruce Melody yatangaje yuko vuba bidatinze hagiye kuba hakorwa tour izenguruka igihugu cyose, ariko akazaba ari kumwe n'umuhanzi The Ben Tiger ndetse bagakorana ibitaramo bizenguruka igihugu cyose. Nyuma yaho byaje kuba The Ben aza kuba yabyirengagiza, ahita postinga kuri IG yiwe, ahita yandikaho fake news, ahita atangira kuvuga ko ayo makuru Bruce Melody ari gutangaza ari amakuru y'ibipapuro, ni amakuru y'ibihuha. Ibi bintu rero bikaba ngo byahombeje umuhanzi Bruce Melody ku rwego rw'uko amafaranga yashoye cyangwa se abantu bari kuzamufasha mu kwamamaza ibihangano byiwe ndetse no kwamamaza ibikorwa by'abakire, amaze guhomba ngarenga miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda yari kuzakura muri kiriya gitaramo. Ibi bintu rero bivuze iki? Biragaragaza iyihe shusho showbiz yacu nyarwanda iri kugana hehe? Ese baraza kuba babyitwaramo gute? Ibi mubyibuke neza birimo biraba, aho
umukire Coach Gael atari mu Rwanda, dore ko ibyinshi niwe wabyirukankagamo kugira ngo abashije kuba yadiringa n'abakire ndetse n'abahanzi bagiye bakomeye nk'abo ba Diamond Platnumz, ariko ntawe uhari, yibereye muri Amerika, akaba yarasigiye inshingano murumuna wiwe Kenny ariwe CEO ya 155 AM. Gusa ikintu kirimo kirica ahanini Bruce Melody ni ukuntu Diamond Platnumz bakoranye indirimbo, ikaba indirimbo nini cyane haba mu Rwanda ndetse no mu karere, akaba yaranze kuyikorera challenge nimwe, ahubwo ugasanga abandi bantu nibo bari kugenda bakora challenge zigiye zitandukanye. Rero ni ibintu bibabaje cyane ku muziki wacu, ni ibintu bibabaje ku muhanzi Bruce Melody. Genda namubwira ati Bruce rwose pole sana, niko nyine isi bayeho, wihangane ku gihombo uri kugira, uri guterwa n'abantu wari wizeye cyane. Gusa hari andi makuru ari kuvugwa ko mu ijoro ryo kuwa mbere isaa 5:30 za nijoro, Bruce Melody yari yaraye akoze ikiganiro kuri live hagana mu masaa 7:10 n'ingahe gutyo, iri kumwe na ba Decat, ba Godfather, ba Dumba, Uwiringiyimana Theo, Didman ndetse n'abantu bari bakurikiye live abenshi cyane. Yatangaje ko rero agomba kuba yakora iyi tour. Akimara kubitangaza nibwo The Ben yahisaza ahita yandika ngo fake news. Byiriwe rero byamuzengereje umutwe, yirirwanye isereri by'iryo jambo ngo fake news, bituma afata imodoka yiwe ahita ajya kureba uyu musore cyangwa se uyu muhanzi The Ben kugira ngo bashe kuba baganira n'ubundi inama yari buze kuba. Gusa ibi ngibi abantu benshi bakabihuza bavuga ngo The Ben aragira ngo atwike bitewe yuko nta yita afite muri iyi minsi Bruce Melody yayimutwaye, kuko nawe aramutse yanze kwitabira ibitaramo nk'uko inyandiko zibivuga n'abanyamategeko. Nabonye hari abanyamategeko barenga 11 bari baje kuba bakwinginga uyu musore cyangwa se uyu mugabo The Ben ataza kuba yakansaringa ibitaramo afitanye na Bruce Melody, kuko byamushyira mu kangaratete ko kwishyura miliyoni zirenga 120 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi rero bikaba bivuze iki? Ibi bintu bisiguye iki? Biragaragaza iki ku ishusho y'umuziki w'u Rwanda ndetse n'akajagari gasa nkaho kagiye kongera kuvukamo nyuma y'ibitaramo byagiye biba hagati ya Bruce Melody na The Ben. Murabyibuka mbere yaho gatoya habanje kubaho ikintu gisa nkaho ari ihangana ry'abafana ndetse n'ihangana ry'abanyamakuru. Nyuma yaho rero twagiye tubona ibintu bitangira kudogera, bitangira kuba byagorana cyane, abafana, abanyamakuru ndetse n'abahanzi bo ubwabo batangira kwitana ba mwana bavuga ati ngewe namukomye, undi nawe ati ngewe namukomye. Gusa abafana kuri stade mwabonye ko byari ibintu bitari byiza muri BK Arena, abenshi barisohokeye ku mpamvu z'uko The Ben ngo yari yatinze kuririmba akaza kererewe, abafana bakisohokera. Abenshi bakabihurizaho bakavuga ngo ntago bisohokeye, ahubwo banze performance y'uyu mugabo, baravuga ngo reka birangire twitahiye tumusige ku rubyiniro wenyine. Bruce Melody rero ari mu marira menshi, abasenga basenge, abafana biwe ndabihanganisha kubera ko ari guhura n'ibihe bikomeye cyane nyuma yo gutakaza amafaranga angana kuriya kugira ngo akore proje nziza. Ariko abanyeshyari bo mu gihugu cyangwa se abanyeshyari bari muri industry badashaka ko yakomeza kuyobora umuziki nyarwanda nibo bakomeje kuba bamushyira hasi cyane. Mwakoze rero kukurikira ibiganiro byacu, mwakoze kubana nanjye. Nge nitwa Tsinda, mureke dutsinde kandi dutsindane. Wowe muntu wakoze subscribe, turakwibutsa ko uri w'agaciro kuri twebwe. Ndakwibutsa ko Imana yo mu ijuru iguhereze
umugisha. Ciao ciao.